Imana bampera umugisha. Ndagira ngo tuganire gatoya ijambo ry'Imana. Wewe muntu uri kutwumva, ndagira ngo tuze kuganira n'imigisha umuntu wese aho ari akwiriye gusaba Imana. Umugisha wa mbere ndaza gutanga icyanditswe kimwe, ariko umugisha wa mbere turirefera ku nkuru z'umugabo bita Yobu. Uyu munsi ntabwo tuvuga ibyago bya Yobu, ariko turavuga imigisha Imana yari yaramuhaye. Bibiliya iravuga ngo Yobu yari umukiranutsi mu gihugu cyose cy'iburasirazuba. Abantu bari kunyumva, kumenya Imana ni umugisha. Amen. Ni umugisha ukomeye Ni cyane. umugisha ukomeye. Uyu mugisha umuntu ufite agakiza ashobora kutawumva, ariko umuntu udafite agakiza ashobora kuzumva cyane. Nk'umugore cyangwa umugabo ufite nk'urugo rutarimo amahoro kubera ibyaha. Yego. Iyo umubwiye ngo Imana itanze agakiza mu rugo rwawe, uwo muntu abyumva cyane. Yego. Hari nk'umudamu uherutse kumpa ubuhamya, adukurikiye kuri YouTube. Yego. Aba muri Amerika. Yavuye muri Congo anyura mu nkambi z'i Burundi aja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Mbere yuko aja muri Amerika aba mu nkambi, yari yarabyaye abakobwa benshi cyane. Yari afite icyifuzo cy'uko Imana yamuvana muri izo nkambi ikamujana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ageze muri Amerika, yari yarabyaye abakobwa 9 n'umuhungu umwe. Ageze muri Amerika, wa muhungu umwe aja mu biyobyabwenge. Yego. Iyo ubwiye nk'uwo mumama ukamubwira ngo Imana itanze umugisha wo kuyimenya mu rugo rwawe, Yego. yabifiringa kuruta twebwe tuyizi Imana. Kumenya Imana ni umugisha uri ku rundi rwego rutangaje. Niyo mpamvu nifuza ko buri muntu wese uri kunkurikira, Imana ihereza umugisha wo kuyimenya urubyaro rwawe. Yego. Nigeze mbwira abantu, ndababwira ngo satani ntabwo akirwanya inda ziri mu nda ngo zireke kuvuka. Oya, arareka ukabyara abana 8 ariko bose bakakunanira. Muri kunumva, icyo nakwifuza ni uko Imana yabahereza uwo mugisha mukayimenya. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu nta wundi mugisha ukomeye yahawe uwo mugisha. Pawulo yandikiye Abiroma arababwira ngo yaduhaye umwana wayo. Yego. Uwo ni umugisha, kugira uwo mwana, kugira ako gakiza, kugira iyo mana. Rero mw'abantu muri kunkurikira, nta kindi nabifuriza muri uyu mugoroba, mu ngo zanyu mumenye Imana, abana banyu bamenye Imana, abagabo banyu bamenye Imana, abagore banyu bamenye Imana, agakiza k'Imana kabe mu ngo zanyu. Umugisha wa kabiri Imana yari yarahaye Yobu, umuntu wese akwiriye gusenga. Bibiliya ivuga ngo Imana yari yarahaye Yobu urubyaro. Yego. Yabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3. Kubyara ni umugisha. Hari ikintu kiba kibuze muri urwo rugo. Twebwe nko mu bwoko bwacu turavuga ngo ubu utaramera imizi, nk'igiti kidafite imizi. Yego. Nta cyo ufite. So twaza gusengera uwo muntu uri kudukurikira, waba adafite abana. N'ufite abana nawe turamusengera ngo abo bana bamuhire. Nawe wabyaye turaza kugusengera abo bana baguhire, uzaterwe ishema n'abo bana bawe. Hanyuma Yobu yari yarabyaye abana 10. Yego. Urumva uwo mugisha Imana yari yaramuhaye w'abana 10. Yego. Uwo ni umugisha wundi Uwiteka azatanga. Mw'abantu muri kunkurikira, nimba ufite abana uzusenga Imana ibaguheremo umugisha. Yego. Nimba ntabwo ufite, nawe turaza kugusengera. Umugisha wa gatatu ubaho ni umugisha w'ubutunzi. Yego. Kugira ubutunzi, guhirwa, Kwifuza. ugatunga, Yego. ugatunganirwa, ubutaka uriho bukakwemera, umusozi uriho ukakwemera, icyo ukoze cyose Imana ikagiheza umugisha. Uwo ni umugisha. Bibiliya iravuga ngo Yobu yari umutunzi mu gihugu cyose cy'iburasirazuba. Niwe wari umukire, yagiraga intama 14,000, akagira ingamiya 7,000, indogobe 5,000, amafizi ayinga 1,000. Yari umupatro, yagiraga abagaragu akagira n'abaja. Imana
yari yaramuhaye icubahiro c'ubutunzi. So gutunga rero ni umugabane w'abana b'Imana. yego Iyo usomye mu gitabo cyo Guteka kwa kabiri hazavuga ngo nugira umwete wo kunumvira ngo ibi byose bizakuzaho. yego Ibi byose Bibiliya ikabivuga, ibyo byose ni iby'abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo ifeza n'izahabu ni iby'abana b'Imana. Wa muntu uri kunkurikira, nimba nta mafaranga ufite cyangwa ubutunzi, nawe turaza kugusengera. Imana igomorore imigisha, igwishe imvura. Hari indirimbo ijya ivuga ngo utuvubire imvura y'umugisha, yego imvura y'umuhindo, ngo hahoze hagwa iy'urujonjo. So rero umuntu uri kunkurikira, ubutunzi ni umugisha Imana itanga. Bibiliya iravuga ngo ingororano y'abana b'Imana mu gitabo c'Imigani, ingororano y'abakiranutsi ni ubutunzi n'icubahiro. yego Kubahwa n'ubutunzi ni umugisha Imana iziyeza abantu bayo. Nasomye Bibiliya amaze kuyisoma inshuro nyinshi, nta mukene wabaga muri Bibiliya keretse umugabo umwe bita Lazaro. Kandi Lazaro ntiyabayeho, wari umugani wa Nyamutunzi na Lazaro. Ariko abantu babayeho bafatika ba Aburahamu yari umucuruzi wa gold, wa silver n'ubwoya bw'intama, ba Salomo, ba Dawudi, bariya bose bari abapatro. Rero ubukire ni umugisha Imana igitanga. Muntu uri kunkurikira rero, turaza kugusengera Imana iguhereze kwemerwa n'ico urimo ukora. Tugerageza gukora mu gitabo cyaho Guteka kwa kabiri hazavuga ngo nzahereza umugisha ikigega cawe, ububiko bwawe nzabuha umugisha. Ariko usanga abantu benshi ububiko bwabo nta kintu kirimo. Bibiliya iravuga ngo nitabariki, nzaheza umugisha kugeza no ku bubiko bwawe, stock. Ngo nzaha n'umugisha kugeza no ku cibo uvubiramo, isafuriya utekeramo ntizabura ico kujamo. Hanyuma ubutunzi rero ni umugisha Imana igitanga. Undi mugisha wa nyuma dusorezaho tuze gusengera abantu ni umugisha wo kugira amagara mazima. Niyo mpamvu Imana, Satani yabwiye Imana, arayibwira ngo Yobu ntagukunda mu gihe agifite sante, mu gihe Yobu nta malariya yari yarigeze agwara, nta pressure. Satani abwira Imana ngo utagira ngo Yobu aragukunda nuko umubiri we utavise, ariko umunsi womba umubiri we akagwara wamenya ko Yobu agukunda. Yobu ubuzima bwe mbere yuko ahura n'ibyago nta ndwara yabaga muri Yobu. Rero buriya umuntu Imana yahaye umugisha nta indwara. Iki ni ikintu naje gutahura, ndi umupapa, mfite umugore, mfite n'abana. Nasomye ijambo rivuga ngo abamwizeye bahindutse kuba abana b'Imana. Noneho ndibaza, ese ko mfite abana, hari umwana wanjye noha diyabete, hari umwana wanjye noha kanseri, hari umwana wanjye nopangira pressure. Utahereza umwana wawe diyabete, kanseri, utekereza ko Imana yo yagupangira kanseri? Indwara iva ku mubi, indwara ziva kuri Satani. Umugisha wa kane ni ukugira amagara mazima, amaguru akaba mazima, umugongo ukaba muzima, umutwe ukaba muzima, amaso akaba mazima, amatwi akaba mazima. Mwabantu muri kunkurikira, ntuzibagirwe isengesho. Ukwiriye kuza usenga Imana, ukazarinda witaba Imana nta rugingo rumwe rwawe rwari rwakuva. Ukazaja muri serikeri ufite amaguru n'amaboko n'amatwi n'amaso. Nabwiye Imana ndayibwira ngo nta n'iryinyo nzakuka. Igihe cyo gukuka amenyo carageze, kirarangira umuntu ari umwana. Nta rugingo rwawe na rumwe ukwiriye gutandukana narwo mbere y'uko upfa. Ugomba gupfura umubumbe. Hari ikintu kijya kinangaza, hari ingo ugeramo ukagira ngo ugeze muri farumasi, ugeze mu rugo imiti iruzuye kubera ubwo uburwayi. Umuntu afite varizi y'ibinini. Bibiliya iravuga ngo indwara ziva kuri Satani. Rero umugisha ni ukugira amagara mazima, amaraso akaba mazima, amagufwa akaba mazima, imisokoro ikaba mizima, amaso akaba mazima. Ukaza wambara amarineti kubw'amafiyera, apana kubwo kugwara amaso. Amatwi akaba mazima, impyiko zikaba nzima,
ibihaha bikaba bizima, umutima ukaba muzima. Yobu mbere y'uko ahura na biriya bibazo ngo yagiraga ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu Satani yabwiye Imana ngo kora ku mubiri we urebe yumve nawe ko imisonga iba. Rero bantu muri kunkurikira, spiriti iwawe ntabwo ari ibitaro, ntabwo ari farumasi, iwawe ntabwo ari igisasiro cy'abarwayi. hariho ingo abarwayi basimburana, umwe yarwaye ntibabura umurwayi. Kandi ikintu kizakwereka umuntu wamenyereye indwara, iyo agiye kugura umuti kuri farumasi ntiyizi ikiganga ariko azi imiti yose, azi umuti uri bumuvure kandi nta kiganga yigeze yiga. Kubera kunyura muri ibyo bigeragezo yararusha amenyera iyo hali. Rero bantu muri kunkurikira, Imana ikumpere amagara mazima. Umugabo bita Yabesi yarasenze aravuga ngo Mana icampa ukampa umugisha, ukampa umugisha w'ubutunzi, ukampa umugisha w'abana, ukampa umugisha w'amagara mazima, ukampa n'umugisha wo kukumenya. Hari ikindi kintu, spiriti, hari abantu usanga umuntu uyu munsi ari muri iyi nzu, nyiri inzu yakwirukanye, wagiye muri iriya nzu nawe yakwirukanye, aho bagusuriye none ejo tuzogusurira mu wundi murenge. Urabona uwo mwuka, Imana iguheza ubutunzi. Niyo Yabesi yavuze ngo Mana unagurira imbago. Ikintu kizakwereka umuntu Imana yahaye umugisha agira ubutaka. Ariko ugasanga uba mu igihugu ni kinini ariko nta na santimetero kwanditseho. Dufite impamvu nyinshi zo gusenga. Reka dusenge. Abantu mwari kudukurikira murakoze. Ibi bintu uza wibuka ubisaba Imana, buri uko uryamye, buri uko uzutse, ubwira Imana ngo icambuka mu mugisha. N'Imana itarobanura ku butoni, nawe yakumva. Hari umuririmbyi witwa Theogene yaravuze ngo dushingiye kuzo twabonye turi abagabo bo guhamya. Ntaho Imana itakura umuntu, nta naho Imana itageza umuntu. Imana yo kuvunjira ibihe, Imana yo kuvunjira iyo mibabaro ikayivunjamo iminsi yo kunezerwa. Iguhereze umugisha, mu rugo rwawe bamenye Imana, abana bawe bamenye Imana, hanyuma iguhereze urubyaro, kandi nimba urufite iruhereze kuguhira, iguhereze ubutunzi, icyo uzakoraho cyose kizaguhire, hanyuma Imana ya Israheli iguhereza amagara mazima. Ubu tugiye gusenga umwanya muto, we uri kudukurikira. Mana ya Israheli, Mana yo kwizerwa, Mana y'intumwa n'abahanuzi, waragaragaye igihe cya Aburahamu, uragaragara igihe cya Isaka, uragaragara igihe cya Yakobo, uragaragara igihe cya Yosefu, uragaragara igihe cya Mose, waragaragaye n'igihe cya Yoshuwa, uragaragara mu gihe cy'abacamanza. Ba Gidiyoni barakubonye, Mwami Imana, ba Samusoni barakubona, ba Yefuta barakubona. Natwe turagukeneye muri uyu mwanya. Ndakwinginze wa Mana ya Israheli, buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro, buri muntu wese uri kudukurikira uyu mwanya, ndakwinginze ngo utange agakiza mu rugo rwe, utange agakiza mu bana be, utange agakiza ku mugabo we, ku mugore we, utange agakiza mu bavandimwe. Umanura umwuka wo kuguhishurirwa, abantu bongere bakumenye. Intambara zibaye nyinshi, imyijyane ibaye myinshi, kusipokuwa na wewe Bwana wa majeshi. Abantu ntibakigufite, abantu baragutakaje, abantu bagira muri gahuge. Ariko ndakwinginze wa Mana we, umanura ubuzutse bwawe, abantu bongere bakumenye, abantu bongere bakunyoterwe. Mwami Imana yacu, ndasenze, sengeye muntu wese uri kunkurikira, ndakwinginze wa Mana yo kwizerwa, ngutange umugisha w'urubyaro. Umuntu wese ushobora kuba ari kunkurikira ari ingumba atarigeze abyara, ndakwinginze ngo ukore ku nda y'ibyara, kakwa kundi wakoze ku nda ya Ana. Bibiliya iravuga ngo wakoze ku nda ya Ana arabyara. Niyo mpamvu ngo uhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo ukore ku nda ya buri muntu wese uri kunkurikira udafite urubyaro. Mwami Imana, umugirire neza, kandi uwabyaye umuhereza abo bana be babashe kumuhira, bazamutera ishema, bazamwicaze ku yindi ntebe, bazamubera umunezero.
mwami Yesu ndakwinginze ngo utange umugisha w'ubukire umuntu wese uri kunkurikira, umugwishirize w'imvura y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyo azakoraho cyose kizamuhire, ubutaka ariho bumwemere, umurenge ariho umwemere, umusozi ariho umwemere mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye undi muntu wese uri kunkurikira ushobora kuba arwaye, ndahamagara amagara mazima, amaraso abe mazima, imisokoro ibe mizima, amagufwa abe mazima, ubwonko bube buzima, amaso abe mazima, amatwi abe mazima mu izina rya Yesu Kristo. Umugongo ube muzima, igituza kibe kizima, amaguru abe mazima, buri muntu wese uri kunkurikira dusenze twizeye, amen.